veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan desktop tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako možete da skinete još gadgeta za vaš desktop. Znači, ko ne zna šta su gadgeti, to je kliknete desni klik, uđete ovdje gadget i imate ovdje ponuđene koje dobijate sa Windowsom. A sada, pošto vas mnogo traži još, znači šta treba da uradite, treba da odete na ovu stranicu Windows 7 gadgets, ja ću vam staviti link u deskripciji videa i tu imate onda ovdje gadgets. A sada imate ovdje kategorije, vidite, možete birati kategorije, imate tu razne kategorije. Mi ćemo ući u PC i sistem, ajde to ćemo ući i da vidimo šta tu ima. I onda sad možete ovdje da birate koji vi želite, možete bilo koji da uzmete. Evo ja na primjer sad hoću, ne znam sad šta ću. Nije ni bitno, naći ćemo nešto. Imate dosta ovdje gadgeta, tako da možete da birate, da uklapate na desktop boju i tako kako god vi hoćete. Ajde ja ću neki sat ili neku vremensku prognozu da stavim, nemam pojma šta ću. Ne znam šta ovdje još ima ponuđeno, ima dosta. Nema ništa, zelene boje. Ok, idemo, ovaj ću skinuti, ovaj mi se sviđa, eto ovaj ću skinuti. Šta sad treba da uradite? Treba da odete na View Details i da to kliknete i onda idete ovdje, dobit ćete ovakvu stranicu kako to izgleda. I dobit ćete ovako jedan video kako se to postavlja, ali ja ću vam sad pokazati. Idete download uninstall, skinete. Evo sad čekat ćemo da se skine, evo skinulo se, sad samo da, evo ga. Internet možete da ugasite, dobit ćete ovako nešto, idete samo dvoklik, idete install i on će vam se instalirati na vaš desktop. Znači šta sada treba, znači ako ga ugasite, idemo, sad ćemo da ga ugasimo, ugasit ćemo ga i možete opet da ga stavite, idete opet desni klik, idete ovamo i možete opet kliknuti na njega i on će se postaviti. Evo ga, to je to. Tako možete da radite sa bilo kojim, znači imate ovdje preko, ja mislim preko, imate 500 komada 100%, tako da možete da se potrudite i da tražite malo i moći ćete da uklopite vaš desktop kako vi želite. Tako da to je to što se tiče ovog tutoriala, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share, subscribe, mnogo bi mi značilo u daljem radu, tako da vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!